Xin chào các bạn, tôi là Anna Kokkonen. Tôi đến từ Phần Lan. Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 2006. Vậy là đã 9 năm rồi. Tôi nghĩ đây là điều tuyệt vời nhất đã đến với tôi. Tôi trở nên vô cùng khỏe mạnh, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Và tôi có rất nhiều nguồn cảm hứng từ Pháp Luân Công, vì tôi là nhạc sĩ kiêm ca sĩ. Bài hát này đặc biệt dành cho những nạn nhân bị bức hại tại Trung Quốc. Giờ tôi muốn nói ngắn gọn cho các bạn biết về ý nghĩa của giai điệu. Thắp sáng ngọn nến mới, hãy để ngọn lửa lan tỏa từ trái tim đến trái tim. Ánh sáng sẽ chiếu rọi sau những song sắt và gột rửa đi những giọt lệ. Nainen puetaan surupukuun vankilan, syytön lukitaan sisään häkin kaltevan. Muistaa pimeässä kuka on, ei suostu siitä luopumaan. Kyynel paluen vielä sanoo totuuden, hinta ajatuksen on verenpunainen. Et voi tukahduttaa sydäntä, hän kuiskaa hymy huulillaan. Herätä liekki uuteen kympilään, ne sydämestä toiseen leviää. Valot loistaa kaltereiden taa, kasvoilta jää sulattaa kultainen maa. Seinän takana nuori isä kahleissa, kasvot kapeat, iho lumen valkea. Hiljaa odottaa ja tietää, että tänään pelot mitataan. Täytyy valita elämä tai kuolema. Päätään kohottaa, ei kipu lannistaa. Pintaa sydämellä sydän sykkii vahvempana kuin milloinkaan. Herätän liekki uuteen kympilään, ne sydämestä toiseen leviää. Valot loistaa kaltereiden taa, kasvoilta jää sulattaa. Kultaiset siivet maata koskettaa, sydänlangat yhteen punotaan. Tänä yönä aamu sarastaa, kyynelten tie katoaa kultainen maa. Kultainen Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ nhanh chóng kết thúc. uni hiekassa kahlaan, läpi sumuisen maan. Käsi vartesi suojaan, tahtoisin nukahtaa.
stay